influencer and yora tanga zo ondi zugi ta so ga jithe den di khaju khechen boim ba ondi ge ni ta services shamba di zo la khunji gi promote chigi da odi na shi ani ta so ga jithe den bi ni theden gang la gi promote do enter ro chi tu na ya pu do samgu du ani thoma chama samre test le ro ani ngara di doctor siring la moran nyam di yo ani nyegi saja di khoi me di nye de shawara kero zo tamu de sig ro oh je langa share kero ro de somo arsun do inde Mandela je cafe yo di langa re di na woni do stu ro no re sa langa ni yo chik jab na tuna du re chik yamuna ni so the Mandela house case house this din awanda but dine farm auto chro dine khatu dido dental clinic dido ya dine tuna Mandela cafe jro ये मार से जगह तदी ये की हने लंगा ने लेसन टेम्पटी ना वन किसी किसी लेने यहाँ चलो डायरेक्शन उधर उसते ही वा दे ये कतो the laundry is right clinic le ro ani tada amdina saw sajaresha this is the ro chagi zo pe apodo ani mas peruchi sonne bai na ro and this is the pet samad ro the ni kasa namu relation waiting room ro ya tela rest is ro apodo nanglo thanglo tangsha 아니 가끔은 주든지 정도 그래서 아니 내 치료는요 랑갔다 알아 그런서데 치료는 내 그런서 판에 가둘리나요 dinangloleya didoyo phakloyo ya haba modine khatu chulena ya thangshogro resha mangi DR.TSERING dental ane the contact number the chaza diduro karan chela tewachna tigre ya ani doctor la ngadi keje thuten sakalere kyorangi tanda clinic de coach cheta sawar dura amjana sarshi do resha dentist dental clinic de sarshi do resha ani khalo sajagi ta tanda khugero thos nyegya jablo de mi mangbuje hago mari thegde nyega ani khande do the client de patient ge response khande do tanda bodo sajada this gaps at the yor the yiniki the response the yakutu thanda neba osli to the khugyo laniki de tishada I mean ani dilo des kalere di kharsa kirangi di kharsa lobjong de khane che di dentist BDS jo khane college chesa da nyamyu ko ti sheru chida nga college BDS ngajo dental keji lobchon dila bachelor of dental surgery legire ra BDS legire odi ani the Delhi damla college Ghaziabad damla re I mean Ghaziabad the Meerut keji kimala shiore college mingla Divya Jyoti College of Dental Science and Research re ala ni kharsa logal che BDS chela total longa chirira skonda lo shidi ani jangai che sangma sorry this ko BDS the course duration longa re ya lo shidi ani sangma jangai che ni lo last year che yora lo thamadi ani internship do re less ani kharsa ani experience ani experience di ta lo ngas to ta lo ngas lega chi che ngas to ani dil audience kalere kirangi thanda di clinic di pechembu di gyasemu bedra panya besire ni chinje joriya ta di ke thanda bu ta ni ge
dosan the cheshire response ya and the waiting hall room ya pay up with ko yang bu ani ta thyo dim ba kharsa kherang gi chage samma re samma ani de la khalo la khare khar chi ore so gaji laga changma chigi reta so koe so changma se che so kyang root canal cap ani implant ge chigire ani ngadela thanda di breasts gaji di service me ya ani odi khale khale di chi maung ba chi ani shamba the so the job me kyo yang skin gaji di yorta PRP with I mean PRP layer PRP dang microneedling Indo kharla or this tesi gare chida PRP lana platelet rich plasma lagire ra krange ji tha ni ngazo plasma tungre on the kran skin la inject chira I mean khap gi ra khap kya ya na microneedling and chik tangre ra odi china ani yang kran khashi acne mask and it udo and it che tinzola tinzu ji treatment re pen khare shapta do lo re shapta exactly shapta ta di thanda digi chitu mare sheta the skin rejuvenation lagda on chigire le skin sama do chegra le ani shamba chikbare I mean microneedling nyam do ani PRP di chigire le and then the sojibu mardura ani thanda skin gana di restra mona dila de meje chigire le dura the dingi jala ni tung shawra machine de video changes ke de shaw kana sigirwa ani shamba service shamba de khale khale yang li reta maung ba ra thanda go chuk sa so dawa din lai ra thanda dawa din store ani kharsa kurang ge da khalo do thanda ba do khale re dikhale re repeat passion le ra modi khane ru saja khane ru neba manje da tangarang mo shemba nga Arunachal ni ra shooting da myo ni mangbulir ani thanda the MD dingi di ju khashili dura ani shemba lada ni yang neba osli ani Nepali ende khasheshli du thanda koranzola khashi yang Google ta ni di chi da delete dini ke kar de keran chi bure hande de nyam do charo yore thanda da ngaran chi bu ira ani gonda ningu I mean thanda da ngaran chi bu ira ningu gyab la ngi pingya nga roba cheli re ra ine gi tharing thanda ko exit ro de re ni tharing exit tang per le dishani di kharsa chibu chidu kale routine de ne sam mangbuli gi ra thanda ba zo enti kanye do khate ma so khajin la nga nyama la ga chise ge ngazo mix ta cha shung de thanda ba enti kanye khate ma so dik sha ta ngara chipu gi di chi thanda sawara ani neba enti khale pack to enti do mindura ani neba chignis so chipu gi thi chi do e dik sha ta andi gala khaba na sha de khira ra ra ani appointment ra ra lase ani ta thama chik lad ya ta kirang ge chik color nyegi social na chik message to chik mixe khala na tang zo dental health chi yora so gi thuden di mi man che ge tes nang me tang yo dosh yore ra ta man che la ta lobjon shita lobjon la na ge thongge thuge shita me di man che ge ni so la shita thona team da ani ente mare la ra so di pe khejam bore ra so che kumar ta dental health chi yora oral health di pe khejam bore la ani influencer ente yora ta nga zo on di gi ta so ga ji thuden di khaju khejam bo imba on di ge ni ta services shamba di zo la khonji gi promote chi gi da odi na shi ani ta so ga ji thuden bi ni thuden ga la gi promote do ente ro chi tu na ya pu do sam gu du ngarang gi khajina na YouTuber da dente through ni ani me man she ta ha khu da da khari khejam bo in khari ye me uti re tadi tingsa khali re mangbu chik the promotion dogor ya khashi semo gala ani khashi tra gala ro ine the so dungune so thede dungune khejim borda marang do ina business le ro the business at the end of the day business am business the catches ya expand chi ge marang melam ro the business the changma available ne ya bod ro ani kharsa ya ani to go chung so ani tensionam la thank you so much ani
khare support chiwa dilara ani kyoran lagi this YouTube journey di thandu success. Thank you so much. Thank you. Welcome. Let's ani ini ta doctor like this get the tour da 당시 이라 니 dental chair re kya ba na neba budi ila indoor camera re number is so number continue that's it di chutang mas di chair distilled water di any the machine dire PRB na PRB the machine centrifugal machine links and the autoclave also instrument is the tam so je la chu chen the number la tam se wash le chau chi is ra how to curious ra se ani the x-ray ring thagala de x-ray ra x-ray che ni the sensor konda and the sensor re yeah a tot tin ro ai kara zo ka mamang pero chi ro andela karsa so te mo pero chi le ya bye